Yes kabisa nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi ba Ruhago Sport. Ni wa mwanya mukunda muri benshi, ni breaking news, ni transfer news muri ama ekipe mukunda agiye atandukanye. Kuri iyi nshuro nanone ndagarutse ngo dufatanye gutembera tugere ishyorongi kabisa, turebe uko ekipe y'Intare iri mu gihugu cy'Intare kandi nayo ikaba iyobowe n'Intare kabisa, iri gutegura umwaka utaha w'imikino Sekafa Kagame Cup ndetse na CAF Champions League, cyane ko iyi kipe izaba ihagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League kabisa. Iyi kipe y'Intare rero bidasubirwaho nayo iri gushaka umukinnyi ukomeye cyane, winga machachari kabisa. Nkusaba wowe utarakora subscribe cyangwa se sabone hano kuri Ruhago Sport, umanze uyikore kabisa kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kora subscribe twubake umuryango mugari wa Ruhago Sport kabisa. Tudatinze rero sasa muri kwibaza muti uyu mukinnyi ninde? Yitwa Kusela Bu Alia. Kusela Bu Alia kabisa ni umukinnyi w'umunya Algeria, yavutse tariki 14 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2001, imyaka ni 25 y'amavuko kabisa. Uburebure ni metero 1 na santimetero 77, afite ibiro 74 kabisa. Ngira ngo muramubona ku mashusho kari umusore kweri. Yatsinze ibitego 8 muri shampiyona ya Tunisia yite Tunisian League Professional, cyase Tunisian League Professional, shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Tunisia kabisa. Umuwinga watsinze ibitego 8 muri iyi shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Tunisia. Ngira ngo murumva urwego rwe n'urwego rwiza kandi rusobanutse kabisa. Nka ibyo bidahagije, yatsinze ibitego 2 muri CAF Champions League we n'ikipe ya Esperance de Tunis kabisa. Nka ibyo kandi bidahagije, yafashije ikipe ya Esperance de Tunis gutsinda igitego kimwe mu gikombe cy'igihugu, ndavuga cya Tunisia kabisa. Muri iyi sezo yose rero uyu Kusela Bu Alia yatsinze ibitego 11 nk'umuwinga. Munyemerere twibase nk'abakunzi ba shampiyona y'u Rwanda, ninde muwinga muri iyi shampiyona watsinze ibitego 11? Nidushaka tureke kuvuga shampiyona gusa, tuvuge muri Heroes Cup, Peace Cup ndetse no mu yandi marushanwa yose abera hano mu Rwanda. Ngira ngo murumva ko uyu mukinnyi ari umukinnyi ukomeye cyane kabisa. Uyu rero Kusela Bu Alia yageze muri ekipe ya Esperance de Tunis avuye muri ekipe ya GS Kabiri kabisa. Ngira ngo murumva ko ari umukinnyi wagiye unyura mu ma ekipe agiye akomeye kabisa. Uyu mukinnyi w'umuwinga rero biri kuvuga ko ekipe ya APR Football Club yaba imwegereye nyuma yuko abakinnyi bose yagiye yifuza, harimo Paul Okoto wa ekipe ya Ulinzi ibyagiye binanirana kabisa, ndetse na Moses Shuma nawe ibyagiye binanirana. Baravuga ati nka ekipe y'Intare iri mu gihugu cy'Intare kandi natwe tukaba turi Intare, tugomba kugura undi mukinnyi ugiye ukomeye. Bavuga ko bagomba kugura Kusela Bu Alia kabisa. Uyu mukinnyi rero yagiye muri Esperance de Tunis, yaranyuze mu makipe atandukanye, yagezemo ari produit fini cyangwa se kwa kundi bagutyaza kabisa ukajya muri ekipe nini ubimerita, bitari bya bindi bya hano mu Rwanda utsinda ibitego 8 ekipe igahita ikugura. Uyu Kusela Bu Alia ni umukinnyi wanyuze mu ma ekipe agiye atandukanyije n'urwego kabisa, ku buryo yagize muri Esperance de Tunis ari produit fini cyangwa se umukinnyi ugiye gutanga umusaruro. Ku myaka ya 25 urero yakiniye under 23 ya Algeria kabisa, gusa ntago aragira amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe nkuru cyangwa se senior ya Algeria, bitewe nuko mubizi ko abakinnyi ba Algeria bose baba bakomeye kabisa. Ngira ngo murabizi ko ekipe Esperance de Tunis
itajya isiba mu matsinda cyangwa se group stages ya CAF Champions League. Rero uyu rero Kuselabo Aria nawe ni umukinnyi wakinnye aya matsinda, nk'uko ubuyobozi bwa APR Football Club bwagiye bubivuga ko bazajya bagura umukinnyi wakinnye amatsinda ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup. Uyu we yayakinnye, rero ngira ngo kwaba ari ukugura kwiza ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club ndetse na scouting team ya ekipe ya APR Football Club yaba bwaba bukoze neza kabisa. Niba uri umukunzi wa APR Football Club cyangwa se uri umufana wayo, manura emoji z'intare, imitima y'umukara n'umweru, uvuga ati EPR ekipe ifite ibigwi bikomeye kurusha izindi zose hano mu Rwanda. Mvugira uti turi ekipe y'intare iri mu gihugu cy'intare kandi natwe tukaba turi intare kabisa. Byari breaking news ya Kuselabo Aria, biri kuvuga ko ari kuganira n'ubuyobozi bwa APR Football Club kugira ngo ashyire umukono ku masezerano umwaka utaha. Kuselabo Aria azaba ari umukinnyi ngenderwaho winga macacari kabisa muri ekipe ya APR Football Club, acenga umukeba amucabiranya kabisa. Reka dutegereze turebe rero niba ekipe ya APR Football Club izamwerekana mu bakinnyi bashya yaguze, akayifasha gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup, cyane ko izaba inakomeye, akayifasha gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda BK Pro League, ndetse akanayifasha kugera kuri mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa se mu mikino ya CAF Champions League kabisa. Niba utarakora subscribe cyangwa se saboni hano kuri Ruhago Sport, manza uyikore kabisa kugira ngo tujye tubana 5/5. Imana ibahezagire, ihe umugisha ibyo mugiye murimo bigiye bitandukanye. Hasta la vista, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ruhago Sport yigumeho iguhereze breaking news.